sini rohama dihamu dohok dame na siya Tuhan Dewata mata doh siya Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Shalom Mamanginang, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita di pagi yang indah ini. Ya, mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan bagi kita. Rom 8 ayat 31. Ope ahamado honota disi. Molo debata dongata isi malota. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Manginang kadongan nahina holongan rata ingat dope renungan di tanggal 10 September ya, di hari Selasa Psalm 50 nomor 12 tung hahuau nijol mamahida ya. Jala di tanggal 20 September renungan tasien tong sien rom walu ayat 12 duduk ni mano aing turpukona kamangina rom walu ayat 12 suku-suku ni napatu cielu sapa jala si hangulu honota di pardalanan ning ngoluta ya. Molo debata dongata isi malota ya. Molo debata dongata isi ma alota ido turpuk kamangina ya. Di bahini laho mengelusi suku-suku ni jala pai ngotok kita. Psalm 50 nomor 12 naga berenungan di hari Selasa tanggal 10 September. Marhaposat tu debata doau dan tahu tonau tung hahuau nijol mayau. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Marhaposat tu debata mahita. Disudi ragam nyakana masa di ngulu tau. Ya. Isi malota. Molo debata do kata. Di bahannya kamangina. Totong mah. Lam tugu hamorsyota. Baik baru totong pakirimota. Omosta tio nang tabar hatopot. Apa satu namar baga-baga hosa. Unang ganggu hita di hatan itu hatta di hita di bagasa sadario. Marhaposam mahita tutu hatta di sudi ulota. Sudi aktivitas perkara juata. Molo marhaposa kita tu di badan. Memang tutu isi malota. Tung hahuau nijol mamahita kamangina. Tiba ini amanami do hinanami. Saya manupak mahatan itu hatta dihita di bagasa sadario. Baik baru hapor siaon pakrimon nak holongon itu hatta to. Unang mubah hapor siota. Unang marhaposak kita tu nasi. Unang marhaposak kita tu gukota. Tu sude nasa nadong dihita. Holat debatado hapor siota. Holat debatado hapor sata. Dang hahuon di jombahita. Nama suma-suma tu hatta Tuhanmu di bagasa sadari orang kamangina. Malu maka sahid. Di perrohai hamu namar las ni roha. Tarapul ma roha nang pikiranmu namar sinau. Tetap semangat, stay prokes dalam menjalani aktivitas kita. Tetap yakin kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan di setiap pergumulan kita. Tadi homa di bagasa las ni roha. Kamanginang kuede nomor 210 ya ayat 7.
not